Braćo Srbi i sestre Srpkinje, pozdravljam junački narod Srpske Banije, Srpske Gline, vas koji ste podigli prvi baklju slobode tamo 26. juna još 1991. godine, vas koji ste prvi krenuli na ustašku vlast, vas koji ste prvi oslobodili neke srpske teritorije u Republici Srpskoj Krajini. Nikada ovde više ustaška vlast neće moći da dođe. Nikada više oružanim putem. Nikada više onako kako su to namerili. Onako kako je zločinački režim Franje Tuđmana već pokušao. Vi ste ih u tome na najbolji način sprečili. Pokušat će drugačijim, perfidnijim metodama. Uz pomoć međunarodnih sila, zapadnih zemalja, a preko njihovih slugu u Beogradu, tu mislim na Slobodana Miloševića i njegovu nesrećnu ženu Mirjanu Marković, i njihovih jataka ovde u Krajini, predsjednika krajinske vlade Borislava Mikelića. Sećate se da je Slobodan Milošević i onaj njegov kurir Borisav Jović pri potpisivanju Vensovog plana da su rekli da će kod prvog napada ustaških snaga na Krajinu jugoslovenska vojska doći da pomogne, doći da interveniše. Ima ovde ljudi koji se toga sigurno sećaju. Šta je bilo, koliko je puta napala Hrvatska Srpsku Krajinu? Nekoliko puta. I na Miljevački plato, i u Medačkom džepu, na Divoselo, Počitelj i Maslenicu. Gde je bila jugoslovenska vojska, gde je bio Bora Jović? Nigde niste mogli da ih vidite, nigde niste mogli da ih čujete. Lagali su. Lagali su jer su to nečasni ljudi, ljudi kojima nije do morala, ljudi kojima nije do srpstva. Šta je još uradio Slobodan Milošević? Po nagovoru one njegove žene. Prihvatio je bio onaj Vensovenov plan, želeći, sećate se, tad je Republika Srpska trebala da dobije 42% teritorije bivše BiH, ali bez kopnenog koridora za Bosansku Krajinu, bez kopnene veze za Srpsku Krajinu. I rekao bi Milošević, eto braćo, hteo sam da živimo zajedno, a sad ne možemo, nemamo više nikakvu kopnenu vezu, pa ćete morati u Hrvatsku. Sve je to hteo predsjednik Srbije, ali na veliku sreću srpski narod u Republici Srpskoj, srpski narod u Republici Srpskoj Krajini su odbacili njegove izdajničke namere i dalje se junački bore za slobodu sopstvenog naroda i za održanje svojih teritorija. Vi se, braćo, ovde ne borite ni za šta što nije vaše, već samo da sačuvate ono što je oduvek bilo srpsko. I to mora ostati srpsko. Šta još radi Slobodan Milošević? Sećate se pre 3-4 godine da je svako večer na državnoj televiziji bilo u dnevnicima po 20 minuta, po pola sata o onome što se dešava u Srpskoj Krajini, o onome što se dešava na Baniji, Kordunu, u Lici. Šta sada ima na državnoj televiziji? Ima samo poneko privredno čudo Borislava Mikelića, valjda kako mu borci imaju 30 dinara platu. To je nešto. I šta još ima? Kakvo je vreme u Krajini? Eto šta njih samo interesuje. Ništa više nema od vesti u Krajini. Kao da je to inostranstvo, kao da je to u Hrvatskoj. Neće moći. Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska. Nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. I ono što je ostalo u Srbiji simpatizera Slobodana Miloševića, onih koji tek sad shvataju svu pogubnost njegove politike, kada ih pitate, ne znaju u kakvoj će državi živeti sutradan. Niko više ne zna ni u ovoj sali za kakvu se državu zalaže Slobodan Milošević. Hoće li mu to biti beogradski pašaluk ili neka Kavnojevska Jugoslavija? Kakva će to država biti? Ukoliko srpski radikali pobede i poraze predsjednika Srbije, vi znate da ćete živjeti u velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupanja biti neće. Živjeli! Šta nam danas zameraju? Zašto je ovo postao problem za mnoge u našoj zemlji? Vidite da danas mnogi sa podsmehom kažu: gdje su vam danas Karlobag, Ogulin, Karlovac i Virovitica? To nam ova nesrpska fukara, ovi mučenici i jadnici, što onima koji su ovu zemlju bombardovali skute ljube i ruke im ljube. Oni hoće da kažu: gde ste vi danas radikali,
u tim srpskim mestima, kao da nikada Srbi nisu držali ni Karlovac, kao da na samo nekoliko kilometara od Karlobaga i Virovitice nismo bili, kao da i danas nema preko 20% Srba u Ogulinu, kao da to nisu srpska mesta. Raduju se i Seire tome što su ustaše okupirale srpsku zemlju i hoće i nas, srpske radikale, da ubede da to nije srpsko, da smo mi govorili gluposti, da mi nismo znali šta je naše, a mi ni tada ni danas nismo hteli i nećemo ništa što je tuđe. Hoćemo samo ono što je naše, srpsko, a to jesu i taj Karlobag i Ogulin i Karlovac i Virovitica i sve te srpske zemlje. I to moraju da znaju. Vojislav Šešelj posle 2 godine u haškom kazamatu svoje mišljenje, svoje držanje nije promenio ni za jotu. Sve što je rekao na poslednjem mitingu što ste mogli da vidite 23. februara 2002. godine govori i danas, doduše kada mu dozvole. Ali neće da ih moli za milost. Uveren sam da će se boriti hrabro, uveren sam da će na najbolji način zastupati interese svih vas, da će na najbolji način zastupati interese našeg naroda. Tribunal je odbio vaš zahtev da ga posjetite 8. februara u Scheveningenu kao pravni savjetnik. Kakve uslove ima Vojislav Šešelj da pripremi vlastitu odbranu? Pa nema nikakve, to je neverovatno. On je naveo njima u pismu, dakle u svom obraćanju, rekao je da očekuje mene, da samo odobre tu prostoriju, to je 2 sa 2 prostorije u kojoj bismo sedeli i razgovarali. Oni to nisu učinili, meni je to već drugi put tribunal zabranjuje, dakle, prosto zato što je u pitanju odbrana Vojislava Šešelja. On je njima naveo i rekao da treba da mi kaže gde se nalaze određeni videomaterijali, gde su pohranjeni, to želi lično da mi saopšti i posle svega toga oni su naravno to jedva dočekali i odbili. Zamislite da još dođe važnog materijala u korist Vojislava Šešelja, a oni ovako i onako nemaju ništa protiv njega, tamo ne znaju ni sami šta da pričaju, nalaze ovde neke mučenike koji će da govore strašan zločin je to što je imao, zapaljive govore, valjda treba da bude tunjav i da ne ume da govori da bi oni bili zadovoljni. Tako da ja mislim da se oni nalaze u velikim problemima, a ako su mislili da će njegovu volju pokolebati ili da će ga skrhati ili da će ga slomiti kao čoveka, uveren sam da neće uspeti, kao što ni ovi odavde ni uz pomoć i nekih službi i mnogih kojima je to u interesu neće uspeti da slome ni tim za odbranu, a posebno ne Srpsku radikalnu stranku koja je ubedljivo najjači politički činilac na našem političkom nebu. Predsjednik vaše stranke dobrovoljno je otišao u Hag i dobio je garancije vlade Srbije da se brani sa slobode, pa ipak nije pušten. Zašto? Pa on nije dobio garancije neke druge zemlje, nije se u pitanju ni garancije ove vlade, iako su kasnile 1,5 godine ili gotovo 2 godine dana. Nije to ni ključno pitanje, zato što ovi u Haškom tribunalu nisu ni bili zainteresovani za to. Oni ne nameravaju da puste Vojislava Šešelja. Oni ne žele da ga puste. Oni su njega uhapsili i odveli u Hag, zato što se tako dogovorili sa dosovskim režimom, zato što im je bio politička pretnja, zato što je bilo izvesno i jasno da ne mogu da zaustave rast njegove popularnosti i popularnosti Srpske radikalne stranke. I onda su htjeli na taj način da jednu veliku opasnost sklone sa svojih leđa, da njega oteraju u haški kazamat iza rešetaka, ali on ima jednu nepokolebljivu volju i uveren sam da će sve to izdržati, kao što ćemo i mi ovde, kao što vidite 2 godine je prošlo, trudimo se da istinu o njemu pokažemo ne samo domaćoj, već i međunarodnoj javnosti, a na domaćem političkom planu mislim da nikada nismo bili popularniji, to je i njegova pre svega zasluga, ali istovremeno moram da kažem da tek očekujemo da preuzmemo svu odgovornost u Srbiji za rešavanje gorućih problema. Danas smo nešto organizovali što sumnjam da bi država ikada mogla da organizuje, a sve je to okupio Vojislav Šešelj i ono što se sa njim dešava. I voleo bih da vidim da li bi neko drugi mogao takvu intelektualnu elitu ove zemlje da okupi kao što je to učinio danas predsjednik srpskih radikala. Sa druge strane, uveren sam da oni ne znaju šta da rade u postupku protiv Vojislava Šešelja, traže rešenja, sprovode nekakve poluistrage, lažne istrage, angažuju neke odavde koji u tom prljavom poslu treba da im pomognu, ali im sve slabije ide jer i Srbija i građani Srbije podižu glavu, bar oni koji su je ponekad spuštali za Vojislava Šešelja, bar mogu da kažem da nikada nije ni spuštao. U svakom slučaju bit će im sve teže, sve više će se mučiti. Jedino što je njemu problem što je već 2 godine porodicu ne viđa svoje sinove, ne viđa svoja 2 unuka
i sve to mora da trpi, a na kraju krajeva ni zbog čega ili zbog onoga što je danas najveći deo učesnika na ovom skupu okarakterisao kao verbalni. A moja kuća, gospodine Jovanoviću, i na svakom mestu čitave familije Vučića, nismo mala familija, na svakom mestu bit će baš ovo, da vam još jedan puta pokažem, sigurna kuća za generala.